به بەشداریە هەژمارێک ڕەوشەنبیر سیاسەتمەدار و چالاکوانین کورد یان ڕۆژاوا و باشووری کوردستانی سەرکردەیەن پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا و یەکیتیا لاوان یا هەرێما کوردستانی ڕۆژا دووشەمێ 15 ماه هەفتان 2019 شاخی هەرێما کوردستانی یەکیتیا خوێندەوان و جوانن دموکراتی کوردستانی ڕۆژاوا خوندەکارên سەرکەفتی کۆپلەیên پێشن لە دبستانên هەولێرێ و دۆروبەرێوێ بەدەستڤانینە ji polên hem 12 ango bakalorya wêjeyî û zanistî herwiha mamosta û birêveberên dibistanên wan di ahengekê de li Zankoya Kurdistan ya li Hewlêrê xelat kirin. Bi rastî me ku Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratîk Kurdistan Rojava me xwest îro pêçalekî dar bixin ke rêzênan li bo qutabyanî merhela 12 herwana merhelne ke ewal ser parêzgeha Hewlêrê derketina herwiha li qutabeke bijin kampên dewroberê Hewlêrê Gulan me xwestim wana ke xela bikim bidne xuyakirin û me piştevana û cihekê xweşîn got bav xwendevana divê merhelana ke merhela penebêjî bû karibûn مراحل وكبجن بلاي بلند بدسوين الراستي أورو قالك كيف خوشن قام طلبة خوي سركفتي سر أستي هرم كردستان خلات دكن لقال ما مستيق ريبش وطلبة كرنا بتشون سركفتي بن برنامج ما لقال برنامج ما خلات كرنا ما مستال قر طلبانه وفي چند فقرة ما يفني هنا دمراسيمين خلات كرنا خوندكاران ده وقت الخوشكرنه كي جوان را هنرمندين كرد آماده بون ستران و هلبس جي هاتن پیشکش کرن هشتم یار تو جوی نیف کشتیش خوزی آخونم شاروار بیره هشتم نسکرم کرن خمام خوندکارên Rojavayê Kurdistanê bi bidestxistina pleyên bilind di xwendina xwe de bi vê xelatkirinê ji aliyê Yekîtiyê ve kêfxweşiya xwe ji radyoya Rêbaz re didin xuyanî û dibêjin. Ez Rûdar Mihemed Zêdanim. Ez li vê derê dixwînim mektebê pêşmerge li Bihirkê. Keva معدلî ku me ra derkevê û ve xwendinê me li vê derê me ra çîk pirî xweş e û em ditmene dikin ve fexr bê ji ailê me ra û ji Kurdistanê ra û li Sûriyê li eyê derbê منها سفينها معدلك خوش ترخص الحمد لله تفوقين الزدار كاتم اتمنى تكون بكالوريا نفس الشيء والجامعه نفس الشيء ناوي بشار يوسف عيسى من وضع حفظ بونسي يعني اللي كان بم سر اصلي وقت بنابر الهوليري بي وزور بهم خوش الفيديو هديان بوما بخشان بدانما وزور خوشم بإيما وكأو طلابين كو سركفتي بون بزور بيروزباي وان دكان وإن شاء الله هكذا دقيق مراد خو جهة خو أو كسي كو ساقط بون يان كسي كو ورق اسمتنا بو بنجحين كارن دوباره بخوين كارن طموح أنا به هر زحمتني خوندکارên Rojavayê Kurdistanê di salên borî de divê sala 2019 de jî tevî jiyana derbiderî penaberiyê rewşa zehmet nearamiyê li welêt pleyên herî bilind dê xwendina xwe de li dibistanên Herêma Kurdistanê û zankoyên wê û li ser asa Cizîra Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê bi giştî bi dest ve anîne. Ali Omar, Radyo Rêbaz.